Aprangsi kardom pajir iglo kardom non bertatan punji ebang pinili sami antinatron pi non ali tum bertang tan pen arjit. Chekphubang arat thurpak pen amethang tor kacheselam pon. Langhin BJP Mondol Committee Asai Hemalong Both Saktikaran Abhiyan 2.0 amai kepadopon. Non kacharipo masorkor paribartan piklo poke kaike tamai meeting along arjulok piklo. Bonta Chekphubang arongke non puta sorkar pen kipi ason thek damlong lipin lang. Lason si Socheng constituency kaparlo amlong polling station angkang Chekphubang arong non puta kachileng atovar mesen avelang. Lapen sorkar pen kipi asolomung thek damlong lelang. Non kedobom MLA Rup Singh Tiron in concrete polo MSC kachari dun sita non puta Chekphubang arat aphan kisung ke boy chini dun delang. Lapen non MSC head sing rong phar sitame election aprang kachi chak tekang MSC ang hoi jongsi ke hai lote Chekphubang arong atovar ke black tuping se nang PPG kachi chak tekang non puta pakeng pede. La se rong asar pen thurpak si bang phuket se ratatum amethang tor kacheselam pon hadak aratatum non kachari bo masor karatum aphan nanga chuningri dun ke non MP kilik aprang jose tuar nang pipe olote MP kilik ahut ke nang jok thek thelo lapen rong arlo sitame wanglong lilo pusinang kachini dun hamren pen bikram tokpi report news 18 different dak Chekphubang lapen amlong apias adang long bangke thang puriborton buba chini dalo hem ta thang dawe hem kiron hem pustame long dunawe lapen tuwar pustame niletum dak Chekphubang pen amlong arata tumkar in naike ha kit ni thegon long lopu penanta tuwar pusike hang lo nitum ke jat hang ande hem rit ayap te ke hang thende pinla nitum ke tuwar plus ke hang mostame non anta tuwar bang aphilam lo yat tawe theklong le la campaign ho theklong chot ansi theklong chot par ke jat tawe sa velo lasi nile tumakar in naike la tuwar lo athe tuwar pensi a jat sitame kirang i tuwar pensi kirang i ason lo non tum dakti bokterai tum langdam et bolote Chekphubang ta isi rong thedung arong don phokep abat sigidu tu ponon ke mostame niletum kesung hektik ladak Chekphubang rong non niletum kadukowe kiti miti pustame ong dung dakti bokterai ke dak hanoki ong nailoma pu an sinitum thekdam long hanso kiti ponor pipine yara kiti stame tum do oda stame tum kalukson do war bang ke long lek na pola non election se aprang bang si war bang nang pinang po la sinang chuding lidun lo sartum la sinilita warane me sananta warane jawar sai kacuri kacang sang internal dun ta joi po sudah tak kedam ke bang ta sapa ke joi do po asinilita pinita so jewek la pensita ela dak to war mi thang ke senia phansi e chuklem dun nang kok so jewek pensita nang kit rap nang kit tu dun lo yak kong nang pi dun lo ke kilang ayak kong dun lo nang lang nang po bang lo saratu la non MSC election hide pen lang li chingrong phar la dak wang we lang ka chang le wang we pinang sa wang we thek long le wang i bon ka chong hong lok si non tuan ta wang we den ko ning jom mi thang si glem pon bom lo non tam tang an tai mi thang si chu bon nai pon bom lo chu paning di pen non wang da man ne ku lo ta si pini ni tum han chu ning ri do lo non le son na pra yang si wang lo mi sen lo nang chu ning ri do lo pop la si le son na pra yang si nang le pote ni li tum ke non nang ki li ji phan ta ni li tum ke vuta nang yok hek thilo sa la so teng yong si nang tum nang lang pon pe nang yin su pon pe pulote ili ke chok kha dun lo ni li tum ta ko an ne ki ke dan jang so ba chok ke long te nang li ku pilo non haida te klem pulo lasi non ke klem ching haida pulote tuwarang pi pun anta tuwar nang ke pili ke wang da wang wala theklong le pila la pela so tuwar ni tum ki sung thektik guardian ta li une e tuwar beng si ni tum chibi tikang nang yo lason Langhin constituency kaparlo Langhin BJP Mondol Asai Hemalong Both Saktikaran Abhiyan ke paman pon bangso mai ke paman pon ang kok lake non ki bang di suri hinira incorrectly anikan MP kilik nang tibok boma jok ko son pensi MP kilik kachi pahai ponji aphan kachi sik pura Langhin constituency angkang polling station ke do amai ko chunbang atuma phan hangsi jethan chimun pon
Bangsolong alohi aman pen kachi tongdun lake KACEM Billy Mohan Khaklari KACMAC Tilutuma Hasnu Langhin Municipal Board Chairman Kamal Brahma VDC Chairman Bir Singh Timu lapen chenglok ke ongdong ke thegi dingate manpeng ke dotum chitongdun Puloni pen pradhan kro report News 18 report গম নোপোৱাকৈ থাকে মই আজি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ শ্বৰ্টিঙে মই ইনচাৰ্জসকলে নিজৰ আণ্ডাৰত কিছুমান 3টা বুথ থাকে কিছুমান 4টা বুথ থাকে কিছুমান 5টা বুথ থাকে এইটো যে লাংহিন সমষ্টিৰ লাংহিন মণ্ডল ষ্টেট যে আমি বুথ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বুথ সশক্তিকৰণ অভিযান বা বুথ এক্টিভেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমাৰ মাননীয় ইয়াৰে লোকেল MSC উপস্থিতিত তথা মণ্ডল সভাপতি উপস্থিতিত আমি সকলো কাৰ্যকৰ্তা মিলিজুলি আজি তেওঁলোক খা খবৰ বুজোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপন কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকে আজি আহি পেলাই নিজৰ এক্টিভনেছটো দেখাইছে আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচন আহি আছে ইলেকশ্যন আহি আছে সেই ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে কেনেকুৱা সাজু আছে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিহেতু বেলেগ দল দ্য পাৰ্টি উইথ ডিফাৰেঞ্চ হয় আজি আমি গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ নিজৰ দায়িত্ব আছে কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ এক্টিভ হৈ থাকে